Keblai season part DP kinong pet bat kinong Christian jong kane ke channel tementangan marak biang sipi iya kane konetis kwai kata ka jaka kan long halat kerhong pung jong iba khar thang mau padu so yong hajan madan tisem te ngan yat besakmat suaban pun i yeki jing the ikat okha ngan pen kan mau sipi iya kane konetis kwai kajing kop kwai kabam kajaka halat kerhong pung iba khar thang mau padu so yong hajan madan tisem ban penya jeru daki trepung katarik kendai haka arplai tarik benai pra ar hajar ar penriu kabadai haka singi sonde kapor sedang kendai sipau baje kan kot ar sidang janmet kabai tiket kan long samspa siruyang ui kwai hakitai kipung umju ai kwai singi an pen kwai ru tang kawai kapung ki price gelong kumne ban kong khandai hajar khandai spa baar sanpau hajar balai arpau hajar basau sepau hajar basan hajar bahan reu hadu baarpau kidang yo mar ar hajar hakite kesni kan donru kalu kedro ya kapor ban penilekai ya kalu kedro kandai ar baje janmet katiket kandai sispa si tiket bat ar spa pinyo sau tiket ki price kinlong kumne bankong sanpau hajar baar arpau hajar balai sepau hajar bat basau kinyo san hajar andi tiket tang hakato hi kasngi hakapor pra baje mestep bat ensam swa da u temporary stiker bat hakapor pra sopau en penkut ya u temporary stiker season balada price kirawon kim daisu ban pentut ya kajing kop kwai dokha kajing kop kwai dokha kan yaj bet sakmat nalor kidok karim ente thamai biang sau kuntal ka khatnyo tarik manai pra ar hajar ar riu hakapor mestep amsya ban wan theo jeki kha travel cup amsya ban sa jimbam tapum padai ka putwai amsya ban wan disha ja klemyo jingbet na kasnong yeki jing tip ba kamniat pila ban kontak hi hakini kin berpun lani pila ru ban pun hakini kin berpun tiba ngalabu screen kublai sibun Lánh được hạt rồi. Ini apa kian? Mau. Kaplung. Arpo Pondro. Cái này cái đó khát khá lắm không? Cái đó khá lạ thiệt người ta. Hả?
Kedai pun kedai. Kedai pun kedai. Nak kau nak dulu. Dulu.